Prvo bi morao da uhapsi milion pedofila u Americi. Pod jedan. O čemu mi pričamo? To je moralno razbijena zemlja, od vrha do dna. Ta deca, pa da ne pričamo sada, otićemo u ogavne priče. Koliko se dece godišnje kupi u Švedskoj sa Filipina, pomogu su da budu ženska deca i tako dalje. Ej, ovo je ogavno mesto za življenje. Nemamo drugu planetu, pa moramo da živimo ovde. A pasoše izdaju službe koje učestvuju u trgovini. To je. U Americi je postojao, verovatno još uvijek postoji, ogranak, evo, taj spomenuti Ted Gunderson mi je slao materijale o firmi koja se zvala The Finders, koja je bila ogranak CIA, činili su ih penzionisani službenici CIA, čiji je zadatak bio transport dece po Americi dok nisu uhvaćeni, tako u kombiju bila deca. Pa se saznalo za njih.